Эмза билляхи минешитани раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Эльхамдулиллахи раббил алемини рахманир-рахим. Малики йоумедин ияки набуду, ияки нистаин. Диляре Аджимуратовой 84 года. Она родилась в селе Каймакче Ахшейского района. У Сейтвели и Нурие Минусмановых она была 4-м ребенком. Всего в семье было 5 детей. Депортация 1944 года не миновала ее семью. Ужасы высылки она помнит по рассказам родителей. Evde hepimiz yataydık, yuqlaydık. Солдатлар келгенде saat 2 екен. Анам біздерні hepimizin kiyindirip, oyak şaşmalap қалғаннан bir şey alamagan. Anam 34 yaşında edi. Babam 36 yaşında edi. Yuqu içinde de korktular. Hepimiz ağlaydık yuqu içinde. Бірден юқлап янғаннан соң тарс етіп қапын ұрғандан соң. Семью Минусмановых привезли в Кизлев. Там их ожидали товарные вагоны, предназначенные для скота. В этих вагонах крымско-татарский народ повезли на чужбину. 18 дней мучительной дороги и пыток пришлось пережить и 4-летней Диляре Аджимуратовой. Білмеймін, еркез ағылай неті. Анам біздерін бір яқа çıkartмай еді. Поезд тоқтаса, ақайлар түсіп, аш су пішіріп келе екендер, апайлар шыға алмай екендер. Со балаларыма немен отыра екендер. Анам, бабам біздің бек қорчалады. Келгеміз шо Гулистанға, Мирзачөлде поездын тоқтата, андан ат арабалар келіп, адамларын арабаларға толдырып алып кетелер көйлерге. В Узбекистане семью ждали новые испытания. Біз ескі евде яшадық. Pamuk içinde de, pamukta çalışıp başladılar anda. Babam rahmetli sıcakka dayanalmay, arık suyunu içkenine dayanalmay, hastalanaydı. Anam rahmetli bizim bek karaydı. Anağa barıp işetedi, mınauğa barıp işetedi. Birinci yılları şu kichkine kardeşim oldu. Nege больницаға al barmağa, arabada al barmak gerek. Al bara doktorga, doktor qaray qaytarıp yeberi. Akası rak bolgan eкен. Бек çok өледі. Өліні әкетіп жиғандан сын, шакаллар бақыра, қычыралар, қапы өгіне келіп, біз қорқамыз. Насыл бала ағлай екен анда деп, қорқамыз, ағлап отырамыз үйде. Өлілерін қазып, шакаллар ашай. Бек қиын болды, бек қиын. В 1948 году Диляра ханым пошла в 1 класс. Но и там, крымским татарам, было несладко. Rusça bilmeymiz. Biz oturgan yerimizde Ruslar olmadı. Rusça bilmeymiz. Men en kichkene kızlardan, men Tatar kızlarından. Menden büyük 2-3 yaşında kızlar. Bizge Rusça aytalar, anlamaymiz. Ders verirler. Nemetip aytığız, ne hakkında yazılı, aytıp bola almaymiz. Sonra men başlaydım учить etmege, naizust. Учить etemen, orus hocası var edi, Tatarların pek ayıraydı. 4 alsam 3 koyaydı, 3 alsam 2 koyaydı, şaytırıp okuyorduk. Menden büyük kızlar aytıp bolamasa, olarga sizge akıga çıkma gerek. Ne gelesiz mektepke dep çırar edi. В 1962 году Диляра ханым вышла замуж за Рустема Аджимуратова. Они познакомились во время работы на хлопковых полях. Они стали родителями 7 детей. Диляра ханым занималась воспитанием детей и прививала любовь к Крыму, в который мечтала вернуться. Қырымны бек сағынайдылар, ағлап айтар еділер. Бек әсірет болдылар Қырымға. Анам ағамman келіп кеткен еді Қырымға, бабам келе алмады. Бабам әсірет кетті. Ана қайтамыз, мына қайтамыз деп отырдылар постоянно. Супругу Диляры ханым Рустему Аджимуратову тоже не суждено было вернуться на родину. Шайтырып yetişe almadı. Бек авес етті. Балалардың yanında барамыз, торын қарармыз, ой етерміз, бой етерміз деп авес етеді. В 1994 году, спустя полвека, Диляра Аджимуратова вернулась в Крым вместе с детьми. Свои первые ощущения на родине она вспоминает с волнением и трепетом. Қырымға келгенде дерсін мен учып кеткендей болдым.
Шундай еңгілік болды маға. Әрбір şeyin ұнқандай болдым. Сондай қуанып келдім. Сегодня Диляра ханым абсолютно счастлива. Она окружена любовью и заботой своих детей, 17 внуков и 7 правнуков. Она желает им здоровья и спокойной жизни на своей земле. Қарымда бақытлы тұямын, да. Балаларым үшін, балаларым көріп бақытлы тұямын. Торындарыма да, яшыларға да, hepsine Алла саулық берсін, сабырлар берсін, шындығы вақытта. Алла сабыр берсін де, тыншылық берсін, бір герлешіп, қуанып яшасындар.